Poštovane koleginice, kolege, uvaženi gosti, partneri i prijatelji Bibliotekarskog društva Srbije. Dobrodošli na konferenciju Bibliotekarskog društva Srbije, koju najstarije i najbrojnije udruženje bibliotekara u Srbiji organizuje po 13. put od 2001. godine u cilju razmene aktuelnih informacija o tokovima razvoja bibliotečko-informacione struke. Na početku smo imali prilike da čujemo Minu Opsenicu, Milu Smiljković i Saru Delić, studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti u klasi profesora Ladislava Mezeja, koje su nam izvele terceto Antonijina Dvoržaka. Bibliotekarsko društvo Srbije osnovano je 1947. godine sa korenima koji sežu do 30. godina 20. veka i proteklih 7 decenija radilo je na unapređenju bibliotečko-informacione delatnosti i profesionalnog integriteta zaposlenih u bibliotekama Srbije. Miloviću, na pozivu da danas budem sa vama i da vas pozdravim ovim povodom i u ime Ministarstva kulture, ali želeo bih da vam se obratim i lično kao neko ko nije bibliotekar po svojoj struci, niti se bibliotekama direktno bavi u svom radu Ministarstva kulture, ali indirektno i tekako od biblioteka zavisi i uspešno realizuje upravo u saradnji sa bibliotekama zadatke koji postoje pred sektorom za savremeno umetničko stvaralaštvo, međunarodnu saradnju u oblasti jezika i književnosti. Dobar dan i u moje ime. Poštovane koleginice i kolege, dragi i uvaženi gosti iz Srbije, iz regiona i iz inostranstva, zadovoljstvo mi je što danas mogu da vas pozdravim u ime Narodne biblioteke Srbije i naravno u svoje lično ime. Posebno mi je zadovoljstvo što vidim da smo se danas ovde skupili u veoma velikom broju da poslušamo veoma zanimljive teme koje nas čekaju u naredna 2 dana. Svet u kojem živimo, kaže jedan filosof, je svet koji škripi i preti da se sruši. To je svet u kojem je jedini smisao sećanje na smisao, u kojem je, kako on veli, malo ljudi koji žele da dele sa drugim ljudima. Savremeni čovek je čovek bez ravnoteže, on se na izgled uspravan, gotovo svakog dana tu pred našim očima urušuje. Dehristijanizovan, potom dehumanizovan, a u poslednje vreme obeznađen, obesmišljen, obezljuđen. Stoga mi se čini da je veoma bitno za sve nas u makom delu sveta da se nalazimo, da pokušamo da od malog napravimo veliko i da pronađemo smisao. Saglasno tome, ja mislim da je osnovni nauk ovog skupa potražiti smisao u okviru oblasti kojom se bavite. Poznajući vaš svet iznutra, ne sumnjam da imate i snage i odlučnosti za tako nešto. Saglasno tome, ja vas u ime Biblioteke Matice Srpske i u svoje ime još jedan srdačno pozdravljam i želim vam uspešan i srećan rad. Hvala. Makedonije, Bugarske, Indije, Velike Britanije. Molimo vas da sada aplauzom pozdravimo sve goste Bibliotekarskog društva Srbije i učesnike konferencije. Hvala. Poštovane koleginice i kolege, predstavnici Ministarstva kulture, Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice Srpske, Biblioteka Srbije, iz okruženja, naravno, iz Evrope, kako smo čuli, i svih udruženja bibliotekara koji su danas ovde prisutni. Ispred Bibliotekarskog društva Srbije i u svoje lično ime imam zadovoljstvo da vas pozdravim i da vam poželim ugodna 2 dana na 13. konferenciji koju naše udruženje organizuje ove godine. Kao što vidite, tema su korisnici i sigurno je da ova konferencija će samo da zagrebe po površini kada su moderni korisnici biblioteka u svetu u pitanju. Mi ćemo danas govoriti ne samo o kontekstu Republike Srbije, već i o mnogo širem kontekstu, jer ipak je tema korisnika univerzalna kada je naš posao i naša struka u pitanju. Iz tog razloga moje zadovoljstvo što udruženje gleda unapred, što se bavimo temama koje, kao što možete vidjeti ispod naslova konferencije, ima tu istorijsku perspektivu, ali pre svega gleda šta će to sutra doći i kako ćemo odgovoriti na zahteve i potrebe korisnika sutrašnjice.
Ja ću iskoristiti svoju poziciju da se lično zahvalim za saradnju na organizaciji konferencije trima koleginicama. To su Vesna Vuksan, Jelena Glišović i Bojana Vukotić. Bez njih ovo je bilo nemoguće, tako da aplauz posvetim. Naši dragi volonteri u plavim majicama. I'm talking about lobbying for libraries. That's what we do. I'm a president of Finnish Library Association, but I'm also president of EBLIRA, World Intellectual Property Organization. In Europe, libraries have been the only existing network to support literacy in society. And we know how important literacy is. Particularly now, because we live in the information society, where actually information has become means of production. So if you're excluded from the flow of information, you're excluded from economics. People need places to train to deal with the information. Pozvala sada kolegu Jana Stringera iz Velike Britanije. Njegovo saopštenje nosi naziv Knjige stižu ovde. I like to call them mobile libraries because they have more than just books on them. As chair of the IFLA Mobile Library Group, I was invited to rewrite the IFLA Mobile Library Guidelines. So I got together a team of colleagues from all over the world and we all submitted things about mobile libraries. Ja, moje ime je Šejla Đidić i moja koleginica... Ja sam Jelena Kostić. Da. Mi ćemo vam dakle govoriti o nekim primerima dobre prakse kada je u pitanju poboljšanje i usavršavanje svakodnevnih aktivnosti biblioteke i svakodnevnih redovnih poslovnih procesa. Dakle, reći ćemo vam nešto o sistematskom razvoju naše biblioteke, zatim o tome na koji način smo radili i dalje nastavljamo da radimo na adaptaciji fizičkog prostora, ali i što radimo na planu razvijanja virtualnog prostora i digitalizacije u biblioteci. Kako radi robot skener? To je također jedan od novijih uređaja koje imamo u biblioteci i služi za osavremenjivanje procesa digitalizacije. U toku 2016. godine Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je projekat iz fonda Ambasadorov fond za očuvanje kulturnog nasleđa koji podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. I ono što je jako bitno jeste da je State Departmentu stiglo 130 projekata iz celog sveta, podržano je ukupno 36 projekata, a Univerzitetska biblioteka je dobila najveću svotu novca na prostoru Evrope za 2016. godinu i taj grant iznosi $106.000. Naime, on je jako pogodan kada želite da digitalizujete stare, krhke i retke knjige, a u ovom drugom delu vidite kako izgleda prelistavanje digitalizovane građe na Magic Boxu, na displeju Magic Boxa. Biblioteka grada Beograda je uvek tragala za nekim novim idejama i sadržajima i prioritet je naš bio da povećamo broj korisnika i da popularišemo knjigu i čitanje samu našu biblioteku. U biblioteku imali svoj štand, radili raznovrsne programe. Stvarno čitam, ne glumim je projekat koji je išao mesec dana uoči sajma knjiga 2007. godine i reklamirao je i sajam knjiga i našu biblioteku. Pomoć Zvezda je više nego potrebna kada je u pitanju rad sa decom i mladima pri bibliotekama i to dobro znaju svi oni koji pokušavaju da sadržaj kulture približe deci i mladima. Želeli smo upravo akciju Negujmo srpski jezik da približimo deci, a način kako to da učinimo dobili smo takođe od dece, učenika osnovne škole Nikola Tesla. Sorry for the interruption. So the subject of this short talk is changing all the time because I'm not quite sure whether it should be liberté or library. Ja ću vam predstaviti samo jedan mali minorni deo
mog dugogodišnjeg rada, jer tema mog magistarskog i doktorskog rada bila je vezana za dečije biblioteke, za usluge za decu. U radionicama interaktivnim pripovedanja priča na 1000 načina u kojima primenjujemo storytelling tehniku. Radi propagiranja i promovisanja knjige i čitanja, od samih početaka rada dečje čitaonice organizovane su redovne izložbe dečjih i omladinskih knjiga u kojima su učestvovali i beogradski knjižari sa svojim izdanjima. Aleksa nam je dao ideju da zapravo krenemo u drugu priču. Kada se knjiga rodi, treba da sačeka i dete koje se rodi treba da sačeka knjiga. Ubrzo ćemo i to vidjeti. U Leskovcu mnogo toga su školske biblioteke promenile, par naštija u školi i posle 6 godina kakva je sada situacija, jer smo preduzeli neke mere, pre svega ono što su inače kolege do sada pričale, da ne ponavljamo. Znači, da li učenici čitaju časopise ili ne i naravno ovim istraživanjem se radi na tome da se poboljša rad školske biblioteke. Čestitam vam i ovu odličnu konferenciju, a organizatorima i izlagačima zahvaljujem na učešću i organizaciji. Prvog dana skupa održano su 2 plenarna predavanja i 2 sesije. Prva sesija je obuhvatila primere dobre prakse u 3 predavanja i 3 kratke prezentacije, a druga pod nazivom Dece i mladi sadržala je 3 predavanja i 3 prezentacije. Ustanovi pripremili, što smo baštinili, a što revidiramo. Dakle, dolazim iz knjižnica grada Zagreba, ovaj portal, zbog toga što odnedavno mnoge škole imaju elektroničke dnevnike i roditelji su navalili da gledaju, jer mogu imati uvid u dnevnike svoje djece. I vidjeli smo da je tu isto tako šansa za knjižnice da educiramo građane da... Ono još što bih htjela da kažem u vezi s ovom temom o tim novim pracima u bibliotekarstvu jeste da ne mogu da ne primetim da smo svi svedoci jednog odliva bibliotekarskih mozgova iz Srbije. Nadam se da ste svi toga svesni da zapravo odlaze najbolji, odnosno baš oni koji su na neki način nosili ove nove tendencije u bibliotekarstvu. I čini mi se da mi kao društvo bibliotekara možda možemo da pokušamo nemoguće, a to je da pokušamo da animiramo i da na neki način aktiviramo sve nas koji smo ostali, a posebno mlade bibliotekare u kojima ostaje ovo sve što mi radimo. Jednom davno u jednoj dalekoj zemlji, tako obično počinju bajke, jel tako? Ova naša priča je možda nekada bila bajka, ali i danas je stvarnost. Ja ću sad vam pokažem kako ja čitam već duže vreme. Ovako. Znači, čitam ovako. Sada više nisam vezana za neko određeno mesto i određeni prostor. Čitam bilo kada, bilo gde. Audio knjige se prave na 2 načina, rekoh već, angažovanjem spikera i glumaca i tako dalje, međutim, drugi način je ovaj o kome danas govorimo. U svetu postoji veliki broj automatskih konvertora koji sam tekstualni sadržaj rade na jedan, reklo bi se, kao što sam to pomenuo, i automatski način. Međutim, ima i onih koji to rade nešto pametnije. Mi smo se danas odlučili za korišćenje programa Balabolka. Skratio sam je, dakle stavio sam tačku nakon vodi i dodao veliko slovo i ona je prepoznala razliku između imenica muškog i srednjeg roda u genitivu, dakle imali smo jedan homoform i zaista izgovorila na pravi način, neverovatno, ali istinito.
potrebno je 1 kg žlaga u prahu, 1 litar mineralne vode, 200 g mlevenog keksa, 200 g eurokrema. Sam napravila analogiju između digitalna digitalizacija i multimedijalna multimedijalizacija. Kako možemo da najavimo novu knjigu u biblioteci, pokazat ću kroz jedan mali book trailer koji sam snimila prijateljici za njenu novu izdavačku kuću. To je isječak iz knjige o ženama ruskih pisaca. Novi dnevnik koji je počela da piše posle venčanja pokazuje njenu zbunjenost i razočaranje. Uvek sam sanjala o muškarcu kog ću voliti kao celovitu, novu, čistu ličnost. Ovi nastavni materijali se koriste i za brojne školske projekte u školi, čiji su ciljevi podsticanje učenika na čitanje pre svega. Projekat Agris. Tako da, izvolite. Dobar dan, moje ime je Marina Šmugla, dolazim iz Biblioteke Matice Srpske. Naša prezentacija korisnici usluge referalnog centra Biblioteke Matice Srpske je rezultat kratke analize pojedinih delatnosti referalnog. Da bi vam pričala malo više o uslugama i korisnicima Adrisa, najprije moram reći šta je to zapravo Adris. Adris je međunarodni informacioni sistem za poljoprivredne nauke i tehnologiju. Za ovaj skup smo se opredelili za kraći filmski prikaz u kome su korisnici stavljeni u društveni kontekst u navedenom periodu. Gradska biblioteka Vladislav Petković-Dis je najstarija ustanova kulture u Čačku i okolini, čiji koreni sežu do daleke 1848. godine. Drage koleginice i kolege, srećan dan bibliotekara. Svoje lično ime želim dobitnicima još jedanput da čestitam. Mi moramo nužno da se profesionalizujemo. Znači da profesiju uzdižemo na taj način što ćemo sami postaviti jedne visoke standarde ili se vratiti, ako ti standardi postoje njima, i insistirati na
doslednom vrednovanju kvaliteta koji svaki standard normalno propisuje, zato i standardi postoji. I zato smatram da je neophodno ukazati na par stvari kada je u pitanju stručni dio naše konferencije. Menadžment vremena. To je veoma bitno u današnje doba kada je vreme skupo, najskuplji resurs. 15 minuta je sasvim dovoljno da se kaže na temu koju želite da izložite i zaista je potrebno da svi izlagači, ako ne unapred, onda malo obrate pažnju u toku same prezentacije kako vreme teče. Ja bih ovdje sad naglasio da sam zaista uživao na većem broju kratkih prezentacija, neki su bili i malo duže, da, istina je, ali neke od njih su zaista bili u okviru onih 7 minuta ili 400 sekundi i ja čestitam svim autorima koji su bili konkretni, precizni, jasni i svoje izlaganje zaista fokusirali na suštinski deo teme kojom se bave. Ja imam jedan zaključak našeg stručnog dela konferencije, oba dana. Mislim da u smislu novih tendencija, pošto smo u podnaslovu stavili istorijski aspekt i nove tendencije, mi ni u čemu ne zaostajemo za svetom. Znači, za onim delom razvijenijih država kada je pitanje bibliotečko-informacijona delatnost. Ono što ja prepoznajem kao neki nedostatak, a to je u stvari iz naše prakse, jer znam kako se radi, to je što mi te nove tendencije implementiramo uglavnom na nivou projekata. To nije sistemski rešeno kao trajno rešenje. Tu je, čini mi se, osnovni problem, a uzročnik toga je uglavnom nedovoljno finansiranje ili nepostojanje finansija, nedovoljan broj kadrova koji mogu da se posvete puno radno vreme na nekim novinama koje treba uvesti u biblioteke i naravno možda odsustvu vizije kod menadžmenta koji treba nužno da transformiše biblioteke. Ne da se odričemo starih, takozvanih tradicionalnih usluga, već da ih transformišemo u skladu sa potrebama vremena i zahtevima, naravno, korisnika. Da, korisnici imaju zahteve, oni su nekad i lepo sročeni velikim slovima na marginama, kako je koleginica pokazala danas u odličnoj prezentaciji, na marginama upitnika i mi moramo da budemo svesni tih zahteva naših korisnika. Ovo trajno rešenje tih problema, naravno, kompleksno je pitanje da bi se rešavalo na jednoj konferenciji, mi možemo samo da ukažemo, ali moj osjećaj je da je ovo zaista pokazalo da kroz izložene radove imamo vrsne stručnjake, imamo veliki broj koleginica i kolega sa izuzetnim idejama, samo nam nedostaje to sistemska podrška, odnosno trajno rešavanje nekih izmena i promjena u našim bibliotekama. Ostalo je samo da se svima zahvalim, da vam poželim srećan put vašim kućama, bilo da je to blizu ili malo dalje. Podsjećam da imamo još, ko može da ostane, naravno, dobrodošao je otvaranje izložbe i u ime Bibliotekarskog društva Srbije najsrdačnije vas pozdravljam. Čestitam još jednom i u svoje ime Dan bibliotekara Srbije, čestitam nagrađenima koji su zaista zasluženo primili nagrade na ovaj današnji dan i pozivam vas da pratite rad društva i da ga podržavate u skladu sa mogućnostima. Do nekog narednog viđenja, sve najbolje i srdačan pozdrav.